Ta stealth tehnologija postoji u prirodi od vremena od kad postoje šišmiši i noćni leptiri. Dakle, stealth tehnologija na letnjem noćnom nebu postoji od kad je svijeta i vijeka. Kako ona funkcionira? Pa šišmiši slabo vide, love noću i koriste eholokator. Dakle, oni puštaju zvučne valove, ultrazvučne valove koje mi ne možemo čuti i oni se odbijaju od površine, u ovom slučaju leptirice, i vraćaju se u uho šišmiša koji onda može stvoriti mentalnu mapu i sliku, iako ne vidi, tim valovima njegov mozak može stvoriti sliku tako da u mraku može uhvatiti svoj plijen.